Yang Papu Napu Sharatchandra Sharma Pig News Gi Manung Taramnok saying, I say Manung the topic say Manipur University solution so far yet so near yet so far. I'm taking Maniki topic say Manipur University solution so near yet so far. Hai Baduni Madudi Manipur University solution say Karimkanda Yam Nak Labadong Chutawi Duga Karimkanda Mike Murumda Yam Lapadong Chutawi Madudi Punga iba kabar gi kari gi duga thamai bo phom sing se tongan jing bukanda Manipur University labor crisis se ngarang makta press conference tor honorable chief minister na haibi se Manipur labor crisis se labor BC khoi AP Pandey se thama suti pitho khare aduna phek finding committee na thiba horani adu bo dongti ngai min se aduga normal se resume to biro mayam masi yam peaceful mong sing do han hanjal ang pagi matam do oi haibni swai si hekta bakanda solution kitang nakpadong hitawi aduga Manipur University chalakandadi leiriba phibam singse maswai se mokari gi mong duni madude khoi yana swai area si yaningai aduga penthok ngai maram amta leiti haibsi taba kanda amuk su solution do khara lapna leibadong hektawi aduna masigi matang kita kananaba khoi kayam nakpa kayam lappa haibsi matangda kana janabagi tanja aduni loine nengchin biriba guest singdi ayet thang thang phambiri base Professor W.Vishwanath Senior Professor Department of Life Science Manipur University ni ay oja Vishwanath ko an bata taramlok sari adu oja Vishwanath ki oi lengchin biriba base Hemantakumar Ningomba editor Hueiyen Lanpao Manipur edition ni ay tamon event taramlok sari adu yeta thangna phamini jari base Professor S Tiken Chief Spokesperson BJP Manipur Pradesh ni ay oja tamon tikem su taramlok sari yanan base ay oja Vishwanath tamtang han laksaram tay madudi moroina ngarang press conference to ba duga CM gi appeal sing kari sing se munna tar roga de morom thairaga swai se hana le ramba PC Pandey se thama suti pithokre badina swai se inquiry sathaba nungairani swai sta unbiased oiba inquiry report ma sung choi na fake finding committee na thamba ngamani haibegi matang duni aduga normalcy pubiro aduga hanagi leramba phuyumdra hanjalan biro aduga direct laisu tamba khopa gi thabak sinche hobiro haibegi appeal duni swaisi yengkanda de oja kitang solution se kitang nakpadong na tawi aduga university campus chatla kanda di laiba phuyum se ya ba ngambagi phuyum du oidri swaisi karem pathaina ba aduga phagi gi mongwan ba mokari hai moina haibda kamai explain tawdong chap chana explain tawbuda phagi tahan bai be phuyum duni oja kamai obligation tasingba oji habi ba ko gi Sharatchandra habi do chummi amaronda maramdi from the very beginning musuna hana horpani remove Professor AP Pandey haibani adi matungda musa mutta loina join tore aduna yamaroina AP Pandey na chahi makhai palakpada Manipur University da mangjal leba sothariba mayamsi degi mayamsi unanimously punna talakpadi manamani adubo somda state da state ki college degi PG ki prekai doctor bina chingba mayama academic atmosphere de sai thani hena lepsalak pasi da koi ki MSRD degi karima structure am lakanda mangonda thani tham suti pithokiba aduga senior most professor amada vice chancellor in charge p go na lakpasi karigumba hanatu dagidi karigumba change amani adu there may be lapses mayam liner si thama si the inquiry tawni tawdi abisu pande adu dagi remove habisi mauta lipni lipsi masan lower brand force lipla haba sigumba chark saying na khradi lai adu wahana lerme ba thani helaba strike sidagi karigumba khara ma poma kangapagi phibam di uyena khanje adura masi makha tabadi hujiksu ngarang ngasi कोई वज़ार सिंह स्टाफ सिंह अदगी छात्र सिंह ऐंगोंदसु लाइए दुगा मयामसु डिस्कस तौनर मोने दुगा ngasi nomini ni se da karamba positive step ama maramde this is a chance where we can do something to open the university or should we wait for some other haidi mogi maron se da kari chiron kara additionally information kara darkar lebra haibne chingbugi khanaba adugi tanjam de phangena ina khanse yes yam tanja chaba khogi yam batam chaba turning point am de ja lai haibi film duni sam chuma kan da thani henjalabani adubu yes mai on number purak pa yaba gi film du makti oirabra haina khali haibi wafum duni tamu teken boron pen thokpa ngamdabagi area am de dum leiba male maroina Manipur University community musu muta musagi wafum sing kai sing tar lokanda CM gi wafum tar kandana inga sa haije buduni solution se kitang nak patong no tawi Manipur University community ki tar kandana
นักเลยแต่สุดรับพอตรงตัววิฟิมที่เลยเปลี่ยนบางเอเรียสิเลยถือว่ามาเลยแต่ว่าสายที่เลยวิฟิมสิ่งเซลล์จุดที่ถามมาชุดที่ปีกเลยอามาบอกว่าชุดเพกพันธุ์ที่ก็มีที่บุคคลพุทธฮอนวิโรจน์ตัวก็ normal สิปุระพุทธมาทำสาระให้บางฟิมดูมาเลยขันพุทธ honorable chief minister น่าพิลตัววิบุตรมาด้วยนะ center की advice ตัวคนนี้จะได้ advice เลยที่ว่า board งั้นใช่की center เลยที่ว่า BJP सरकारตัวก็मणिपुर लेरब बीजेपी नडुसिंग सरकार सिंसिगी फिबम सिंगी येंग बकांदा इपेन पेन दबि वाफम से एपेन बैसि पेन ब नाइब लेपोते दुबु तौरिब डिमांड खुदिमकसु लोइन फंगबैसि ओइथोकतेन थंबिनिंग्रा नत्रगना समहाय कराय दो ओजाम सुरा हाइबा खितंग नांधबम दि लेबा माले अदोय चुमथोक चुमिंद्रदि यस तंजाम दि लोमिनबा याबनि हाइबसि कै वखन थंबिनिंगिदा मसे आइना सुम खनचबता असि मैटर से टोइना नै नमंदना मयाम पुनमक यामना हदि वाखल से नुंगाइतना अदगी नाकपाक थानारग ngangnaba मैटर ओइन तौने कोइ दसि नुंगाइते अदु याना हमता एतै वाहेगे याबु यानद्रदि ग्वाइ मुगलापि अदुगी भाब तु दै तुदा युम थंगना लेर सोबा ग्वाइ तुरेन वांग वांग लेना तोंग तौबे भाब तु दै खोइसि इपुन हे पुन्न बयादा बदुनि सरना हाइबिरिस इनक नंगना दु मिराब लापकी मोंग त लै पाइसि अरे हौजे आंगोंदा हंगबेरि बद्रो दुता मसी फंगदबबु करि लेगिके स्ट्राइकर कांगबु सिंगसिना एजिटेटर कांगबु सिंगसिना तालिब डिमांड दु फंगदबबु करि लेगिके हौजिपो हाइबगे आतति मुताना इरिबा चिठी दु दै दुता आत विजिटर त इबा कांदा राष्ट्रपति त इबा कांदा सिगि दमते इंक्वायरी कमिटी एम सेमगा स तौरि मौसुनो तौरिबा चार्जेस मैम से मसी तौनो थिगत पियो खोइ सुमोन हाइरिबा सि चुमे हैन लवि थिगत पियो हैन हाइ अदु मतम खर मदुगी दमकता से मतम खर संगना ngangnaba sanaba natraga matopagi potu topatagi haujiti thigatpagi potu tore fact finding committee seme handaki kon ba koigi professor Vishwanath pu koigi vice chancellor in charge na happy ba sine kon bani ahum lak sore thokris ahan bata UGC 2 ki koigi joint secretary amaga aduga ICRT ki deputy secretary amaga na fact finding committee si sane na tawre मदो अखोई पुनमकी पुनते पेनती हाइबे आर्टती अखोई यूसीसी की मखादा कनु तौना यूनिवर्सिटी लैबनी अदु ओरगसु मदु डिपार्टमेंटल इंक्वायरी माली खोली का हाइबन चिंग पेनजतब कनु सु लै प्लस मुटाना हाइगिबा आइदि आइदर रिटायर नत्रगा सिटिंग हाई कोर्ट की जज अमना लुसिंग हारगा मदुगुंबा कमिटी अमा सेंबियो हाइबुदुमक्ति ओइगिद्रे बदु मतमदु अदुना से अखोई की टीम अमा चटप का तोबतुन वारी वताई सानार कांदा सिदि यारो मणिपुर रिटायर वाइस चांसलर मंगा लैब मंगा से लिड तौर नुंगाइरोय अदुनदी सिवन हारिब कन्वर्सिंग तौरगा मसागी इंटीग्रिटी सुनी थीजन लैब अदुगा एक्टिंग चीफ जस्टिस मेघालय की ओरमिबा TNK सिंह मा सिबु चेयरमैन होना हापसिन से मदु ओरगति मुताना तालिब सिसु फंगे अदुगा मदै दो फैक्ट फाइंडिंग टीम दुना मोने थिगत पे हाबा सैसे तौरिबा चार्जेस मयाम मदुदगी अमुक खोमिबा पाउकुम काउंटर चार्जेस मयाम सिगा चुमबुदु पुथोकपा यारनी हाइबगी कनो से यादना अनीसुबा मुथोरे अनीसुबा तो पाइदे कोई कनोसिना TNK ना मानु चेयरमैन ओरेरगा अदुगी कमिटी तो मुथोय अदगी मदुदसु मसी याम नेचुरल ने थिगत कदरु मिदुना मागी ऑफिस टु दै तो वाइस चांसलर नु फमनुना लेरगा थिगत पाइप से फने यामना चुमना तौर सुमे उ पुंग नुंगाय पोति नतेब गारी मता बाय मिस्टेक मचा म सोहलसो मसिदे तौगेना तौबजानी हाइना दुम खनगने अदुन थिगत पाइब पोछि तौब कांदा मागी पोजीशन टु द फमनुना सुम लेरगा दुम कायदन दुम थिगलनी हायरगति मयांग पुरुंग द लेब चिंगनबसे मसी कोहन बसुंगम मरोय अदुन मरम मोइदना मासे मागी पोजीशन टु दगी थाइदोखि बैसे तंगाइ फदे हाइबगी पोट सैस्ता कोइ यावजिकि स्टेट गवर्नमेंट कनु जैसिना जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कोइ की पिरेन अदुगा कोइ मयाम पार्टी की करिगि लेरिबा मयाम सिंगसिना तौदना मा थाइदोपि हो नत्रदि यारोइने मसी मसाना मिगी नेचुरल याजदब पोट अमनिने अदुगा हजिकि लेरिबा कनु सिंगसिदा अदु तोरगति ताना पामिसुसु मुसुनु पामिसुसु मसी पुनमक्स लोइन वारी सानरगा लेबे याय तौबददि स्ट्राइक सी तौरप कांदा अदगे प्रोफेसर पांडे की मथकता सी असोइब मयाम लेरेन तौरप मतम सैसिदा पांडे मसानो सु मतम सानो टाइमली माने खजितंग थबक तो पाइखतन कैदौतन ए चा जा नाउसा कैनु लरिसे नत्रगा प्रोफेसर मयाम पुनमक्स कैदौ से के ननि थिजना मतम साना माना खजितंग तौरम बमा सी यौना एदि सिगी मौंग सिमक्तदि तारमदबसु यायब अदर मागी साइटगी सु असोइबा आइडेंटिटीज न टेकल तोबा हैतबा नत्रगा करिनो खरा मी तिनबा हैतबा हाइगत्रा
नत्रगा अखोई मणिपुर की लेरिबा उसिक लेरिबा सिचुएशन से माने थीना खंगनबा होनदबा मेनलैंड दा बिहार दा यूपी दा नत्रगा महाराष्ट्र दा तौबदौनका अदु न्यान ब्यूरोक्रेटिक ओइबा नेचर अमदा तौबगी मान पोट अमदी अदु मसिना अखोई पेन पेन दे अदुगा स्पेशली मणिपुरी अखोई से हम सेंटिमेंटल ओइगन बा इमोशनल ओइगन बा मी ग्रुप निना किदंग सोइबुसु अखोई दे साउगल लेब सिगुम बमसु लेरे अदा हौजिक आइना हाइजरिबसे सरत नांगबिरु दंग हाइजरिसे हौजिक ति हाइरिबा सिंगसे मसी ऑलमोस्ट 90% हाइगद्रा नत्रगा 95% हाइगद्रा तौसी हाइबा थबक तुदी यारे लाइबक थीबदी मतम खर संग्रे से तारीख कुंठा मे कुंठा तक हौबदना मथम थंग संगजलक्तंगा सिटी से नमिर हुंपुगा हेंजले लेरिबा फेम सेदा अदुदगी सुम हाइना एजिटेटर हाइगद्रा स्ट्राइकर हाइगद्रा कांगबु मयाम सु साउरपदगी अखोई गति से वन लाइन एजेंडा सिंगल पॉइंट एजेंडा ने अखोई गति मा लौथवाई बसिन तना अखोई करीमत खंगदे इंक्वायरी खंगदे अम खंगदे सहिता मा लौथोखरो अदुगे हेता कोने थिका केसु कोने थिका सी तौसेसु कोने तौसी हाइबरोम द संजिन बसै समयाम पुनमक लोइना अकन बकनोम द संजिन गरे अदु स्वाइ सहिता अखोइना सुम नैनबा कांदा हजि फाउदा भीसी तरुक तरे लौथोखरे अतोप यूनिवर्सिटी सिंदा अदु ngasi फाउदा तौरबा अतै अतै लौथोखिबगी तौखिबा मतमदुगी से स्ट्राइक हाइ तारे तौखिबदुगा मणिपुर यूनिवर्सिटी तौसिगदि याम साथिनि खेने अदु मथक फेक फाइंडिंग कमिटी अमन थिगलकांदा मागी लेबा रिपोर्ट पुदु येंगे हारेरगा हारिबा राष्ट्रपतिना माने अपॉइंटिंग अथॉरिटी निना माने लौथोई से फॉर एग्जांपल असिदा से विश्वभारती द तौखिबदुमा मतमदुगी कनो से प्रेसिडेंट से प्रणब मुखर्जी नि बेंगोली नि विश्वभारती कनो दुसु बेंगोल ले पोट अमनि मदु भावबदा यारक्तनो सुप्रीम कोर्ट का यौनब पोट लेखिया अदुना एटलीस्ट competent authority amana charges counter charges mayam si thira kanda sina chumina sina lalini akoi opinion si sini akoi finding si sini haina lankhat ba pot simati bypass tor ga kalaga chatpa ya ba pot ina nate kalaga chatpa ya da ba ko madu ngai minna ba warswana ado hoji khwai da ki kan to sin naksil lai si kari noi bo sima gak ta ngai re ba khenari madu ada khangde ma lok thok ko hai ba sima ga thigalaga madu ki findings so phanga kanda ma wanda honorably exit to hon gi ba अदुगुंबगी फिबम म तोब नतना लो बाइंडिंग सिटीजन गातनिना मदु तोब ताय हाइबा सुमना कक्तगी पॉइंट सिम कक्तने हाबा जि खेनरिस ओके अदुना यामना नकपा हाइसिसु सरना हाइबिरु दुसु चुम्मे हाबो यानद्रमनिना ngसाइ होबदा हाइबदु याबु यानद्रे ग्वाइ मुला पि अदुगे फिमदा यानद्रमनिना हौजि से प्रोसेशन चचलकनी रेडी चचलकनी लाउरकनी खोंकनी पॉलिटिकल पार्टी मयाम अमा मागी ओइबा कनो सिंगसि तौरकनी नुंगबु नुसिरिब्रा नुंगबु नुसित्रिब्रा इसासे साइगे सेल्फ एडवर्टाइजमेंट तौगे हारिबर कइदोइनो ओंदोक मवोंगम सुम तौसलागा सेंबीबदि लाइन योंगी फुग्रीम थुंगबद मयाम चंग होटपद ददुम होटपद सी दुगी टाइप ता यूनिवर्सिटी सी सिहलद्राबा असवाइ बावगे दो आइकोइ मसी वासी याम ngang ning te yam buyana de dang leramne tu yam buyana de yum thang na sum lapu ya tawai mathang nong dong lak se ge ani fan yare tawai ta hujik le wafam se oja bishwan thambi rekhib do yes karawai do no ma hujik se ama board ama kuitu kusale adu ko turning point तंजा अमगी ले तंजा अम लोग याबी फिल्म दुबदी लेबो माले स्वाइ से खितंग क्रिएट तो यानी हाइबगी मोंगदने दु ओजा तामो टिकेन थंबिरेसिना मयामना तानबो डिमांड दो अराउंड 90 above 95% दी थुंगबरा फुलफिल तौरबने खले हाइबी वफम सिंग से एं साइ खोगी टॉपिक के मतुंगिना याम नंगला सुबा करिम कांदा याम लाम सु तौदों तो वफम से अहान बई रोन से कमाइना ओपिनियन थंबिरिंगे अखोगी खुंजंग अमा संगन मतम दा डिमांड अमा तौ मतम दा लोइमक अखोई मागी डिमांड से सब चाना हेक्ता 100% फंगने हाब लेते है अदुगा फंगबसु यावी फंगदबसु यावी होजिक मोइना तारिसि अखोगी रिमूव तौ हाबनी लौथो हाबनी अतै एमदा खंगदे हाबनी अदो ngसाइ बीसीसी पुरा लौखरो थमनु हाबने अदुगा अतोप मा हापोसिने अदुगी दु प्रोसेस अमा तौद्रगदी या पोन्ते दुम खोइ म्याम खंगने हाक्ते अदा ngसागी आइगी खुंजंग सिदा करिगुम मुंगनरक पथोकलब कनागुम बखरगा मुंगनरा यादब थोलब जि थोएदन सेंट्रल गवर्नमेंट अखोइ आईसीआरडी ने करी पामी के जखोइ लोइ खंगे मयाम लोइ हाइदोक तबई वानी करी पामी के लोइ खंगे अखोइगी मिगी मसा वरदी अदु मिगी मसागी थोकुम तोकुम तौरकनेबा अदो मसा ओइबगिने लौरगसु अदो मागी तोकुम तौरगा उजिक सि लेरिसिनेबा सि करी मतम दसो अदुम खरा थोना दम पाइबा यावी इशू सि अदो करी मतम दना खरा कंसलगा अदुम मयामना यादगदी न हाइबा सपसु यावेबा अदो मणिपुर दि थोक ट्रेवसि खो म्याम नखयाम संग येंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट सौरव संगाक मा पी हैबसिमदि अखोइ लोइने खंगे अदुरगदी अखोइगी खोंजंगसि सुम मखा ताना सुम संगलगदी निंगाई चावबा हेमलकपगी पोट अमा लाकदरा हाय पोट अमा लाय
ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯈꯣꯡꯗꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯈꯣꯡꯗꯥꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯅꯥꯊꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯈꯣꯡꯗꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯐꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BCC ꯔꯤꯃꯨꯚ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯔꯤꯃꯨꯚ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯨ ꯉꯥꯏ ꯄꯥꯟꯗꯦꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯎ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯥ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯁꯨ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯗꯅ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯗ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄꯥꯟꯗꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯕꯨ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯗꯣ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯁꯨ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯁꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯗꯣꯛ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩ ꯈꯣꯡꯗꯥꯐꯝꯁꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯝꯇꯪ ꯌꯦꯡꯍꯧꯕ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤꯅꯦ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥ ꯔꯤꯃꯨꯚ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯥꯡꯉꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤꯃ ꯁꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯔꯦꯞꯄ ꯋꯥꯅꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯥꯡꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯅꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯐꯥꯝ ꯇꯧꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯨꯁꯨꯅꯦ ꯃꯨꯇꯥꯅꯦ ꯃꯨꯁꯥꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯈꯣꯡꯒꯨꯝꯗꯤ ꯍꯜꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯦꯞꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯥꯡꯉꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ ꯃꯥꯡꯉꯁꯨ ꯃꯥꯡꯕ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯐꯅꯕꯈꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯤꯟꯖꯨ ꯁꯤꯕ ꯆꯩꯁꯨ ꯇꯦꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯑꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯈꯟꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯦꯁꯤꯗꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯔꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯝꯇꯪ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯅꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯒꯃꯦꯟꯒꯤꯁꯨ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯉꯥꯏ ꯀꯔꯤꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯁꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯀꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯃ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯧꯕ ꯃꯉꯥꯏꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯨ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕꯅꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯍꯛ ꯃꯣꯏꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯥꯡꯈꯣꯡ ꯆꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯐꯥꯎꯔꯛꯏ Okay, yes, ꯈꯣꯡꯗꯥꯐꯝꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯣ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯈꯣꯡꯗꯥꯐꯝ ꯂꯧꯕꯗ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯣꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯡꯖꯍꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯅ ꯆꯨꯝꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯈꯥꯡꯉꯒ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯇꯔꯅꯤꯡ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤ ꯈꯣꯡꯗꯥꯐꯝꯁꯤ ꯂꯧꯍꯧꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯔꯛꯀꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯃꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯅꯥꯊ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯅꯥꯊꯇ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁꯇ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩꯁꯤꯡ ꯎꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ order palle asagi advice from the HRD haibagi kenoduda sign dubudi order dubudi raise the in charge thokpa order ni aduga maroina da policy tha amagi suti pigre haibe wafam dum palle aduga next si asagi senior most professor haiba kanda ojai ming palle oja Vishwanath smai choduna professor asagi BC in charge sinabagi wafam ma da swai se oja Vishwanath masana ma swai se low ya de pam de ka haibagi wafam singu thamak ta sunate aduga aina khangjening se oja clear cut amakak oja dai tajening bai tai mang phamina jaba aduga mayam sunu taning ngone khale oja oja stand kari lebige de gese matang sidai yam clear oiba si tanja si logjar ga impact da aina sengdok sangni ba khara su le aduga aigi as a Manipur University employee and I responsibility adu soi kitang panjage please go ahead koina hore ji professor pe pande de horpuni professor pe pande sina ho gi baina cinema sor psi tha tara mu sure professor dane sorna retire to gi bedagi last year ki September da gi retire to psi da ma si mayam ne LS story ba tha ma da
amu anira mapan yam twin chatpa man chatpa matam si da aina cinema score banina on the he will look up to the routine matters of the vice chancellor's office and CAP ramaita chatkiba aduga CAC the from to thadaba from thara to thadaba sigo mayam to budagi satra na so oja sing na so ingon da su apprehension mayam leire aduga taseng badi akhoi gi officer amana out of station oitar di my next senior na taga hanagi former senior da charge piram gatabni charge pi bisi da aingon da gi charge lau do ba officer duna nang sangbra Vishwanath nang sangbra is mine mu humni da chato ke haina tor o phare du di ora thoge ko hai basi tawnei adu magi di sok tok tok di aduna akhoi su ai su professor amani na invited to adagi selection committee ko ati university da ati university da chali mayama ai lip ki matung en duty lip matuna madai ta aina lip sakri manung da su aingon da charge special am ko adu mu singdagi ai su ngai ta na mangon da kayara hana complaint tawi adu pireme ba language de khambire ko haidi I shall be out of station from this to this during my absence Professor Vishwanath will look after the routine matters of the vice chancellor office hain masana thokpa letter ni adu tagi hand doktana sina mayam na dum uro pone ade doktana ma akoi professor pandine to isi taseng na mangonda I hana so ai gre personally no ai tabdi nate du so magi nature si dei ta khoda moina ai January gi tang kuntareta ai cinemas din noi nai gi tam loire ado di January tang kun ban gi I can do my academics aina no aina pothar ga ai laile su to ke sai hung gi din chips loire khala kanda science congress ki organizing secretary um pisale pi be de man pi benate taseng badi science congress association gi moi association na who is the cinemas person in torga I want the organization secretary pi adu gi responsibility um laire adu tanza da controller examination si February 28 magi tarn lo ina rita tore adu da ai ka orga nang controller in charge obi he hai gumba senior professor oina is din gi tam lo ba magi absence da senior aina vice chancellor ki in charge purbe mi da controller in charge pi har kumba mate ko ni khana gi mayam lai gre adi khar ga mo Professor Sanju Kumar ko gi biotechnology ki hero department or more professor ai ngamra ma professor resign to matam da mai makada professor am later banina matam da koi professor G Santibala na and then of life science way adu ai won ko kan da professor Vishwanath nang biotechnology ki head in charge adu su ngarang na handa join to ba ai gi junior oja den ma gi makada mada ai si yam song ba engon da phong dok padi ya da ba vice chancellor in charge hala den piram bagi engon da disturb to ba ma ade engon da control in charge bisalba adu bisalba adegi mana vice chancellor gi conference lam da PowerPoint sawne pisalpa aduga PowerPoint ji saraga tangkai chalwa kanda mana gyan dadra ai chalu en thaba kumba engon da disturbance mayam lai kanda ina song ba somdu sadra pressno thoksale Professor Vishwanath na hogi thama panji da BC na anjan sar special laga dum mana pang ngi logi aduna chimba to gi sawning boy kari boy ina Professor Pandini hek learning kai dia ni rita to gi di immediate assignment am to loro na CTC sida copy yauri thaje bani so that ai no sauri ji khangna ba Professor Pandi yong no thabani aduga tasem si CC ko receipt to wi science yaw de otherwise din me resign to the restaurant receipt ai sign lo yaw bani only to show that I see no I tre man to receive aduna I mean aduga handaki matang sidati MI certain advice to normally hana I on the of Professor Dhanesh Orna Sahini Amanda was another Kumar to Kramaton which in charge or me adu university ki chancellor na instruction makada restaurant adun thui was a Dhanesh or talk was a zikin matong her promi adu restaurant in charge adun thui adu loraga was a zikin matong the scenario engon the muthui but by that time I say sabbatical lipta lebinina I lozoro ina lodraga I next scenario offer to give ni adu handaki matang sidati hanagi professor pipande ne onda thori university BC na chi ekte chamna I shuti manong danang puram mo ni handaki matang sid as per university act MSRD ki instruction matung ina thama si VC ki post vacant ore
aduna vice chancellor gi post se masida routine matters na taba as a vice chancellor acting vice chancellor in po na thorpani na masidi as per act ai si Manipur University employee ma oibani na ai gi responsibility ni na kalkanda masida na deny to ba yaroi to put khalai aduna mayam na sandok pi bai gi thaina gi July June tang kunpan gi na saudra to di ai masi soi gre language gre soi gi ba oram ba aina nungai tana AP pandita react to gi city sina maram oraga hujik MI sari gi instruction makada vice chancellor in charge ki pirakpa offers in loroi ha habadi ai langani na khanjai adu hujik ai standing arang koi pressman so do maije gi bani maram di even if aina vice chancellor in charge na engonda order thopi re adu office da changaga phammaga su striking oja sing Satra sing amasung staff sing sigi consensus samada la kanda thabak tongmin nadragadi university academy atmosphere ji hanjan mai yaroi to bunina aina mayam da pelam tawjai ngarang su chala kanda mayam consensus samda ai akogi society ohum sigi association ohum sigi da akoi pau phau tu nan bya ba karmain tor kanda tawsigi haina ina pau ama thamjarami most probably nominee si matungda du ma consensus mulaga yes office gi thabak to bu ya na khanjai adu di kana nominee si ngai na gi chai jine thank you Minister of Human Resource and Development gi tholpa du gi advice matung na tholpa order ni na as a employee of Manipur University adu aidu pirak pa kanda ai lowoi ka habu su kitang responsibility khangdaba natragana kitang nuai odu gi jaga legini adu karim kanda in charge BC or thabak puraga su mayam gi kari gi aya ya dai du di khana na gi tanjam di logini consensus am di purakini habi wapom du ni nongini sta sung su duna result wo phangani habni ai tamo tikendra laksab se tamo break ki matung laksake tamo break ki matung impact news ki man hone yengbi ba punam ke pamda tuna puduna laksake impact news mi yeng ta duna lebiyo break ki matung yengbi ba punam ku amukana taram noksari tamo tiken W.Vishwanath na thambirak puse maroina leiribo hujuk ki problem se hujik amorom da haradi BC in charge wafam se swai se HRD gi kari gi advice matung na torokporina swai se kitang responsible thaidok poi nu ngai do mande to bodu tana bagi tanjam di loguni habi wafam ji am phasa wafam ni tamu tiken amorom da haraga aduga ngasai gi W.Vishwanath thambirakwa wari happily sang mali budu di chawrana W.Vishwanath ki mingse ko bu nuai banara kaino AP pandina Vishwanath pangpi da pisan bagi tax se multiple tax pisan bagi kuk ngokon bagi tanja duma so dum W.Vishwanath su phanggiba male aduga sum yengubada sum khara mu yengubada kitang khangba haiba sindok sinju khara khangjadaba haibtai kitang BC gi phamdi dum ngasai gi pamdi pamjaba duga chapchana madugi thabak thorom khara di dum khangba watpa hoi tamabudi khangdab lei pote tamo adwai gi matang duma aduga supplement tong mo so dum tobo yani aduga tawing laksani ni moron hujik se Manipur University gi wathok se all political parties sing kari sing yauksalakpa ngasi mukta sureli chakanen tobani adugo permission gi kari gi yeng kan security force na police na chatpa yaroi makha ta ne thingi bai kari gi kawagi junction sita du mam lei khre aduga maroina BJP da mamang 2017 da BJP gi ticket ta election thenghi bani laibak thibadagi election pohograsu handak tangrang na handai batai numi humni mani ni mang da senior khoi gi veteran politician of Manipur hai batai ikai khomnajari ba okram joy singh uncle joy singh na BJP da gi tokhiba duga MU gi crisis di option gi base kitang BJP da kitang na khong ba sawo ba jana adu ke matter do hana kumsara ke hoi vote ki politics to pa vote lepaga ranti ne na khan ba kangbu sing na party ma da yauruk pa party ma gi tokhiba tamatam gi sa gi position do adi elected to ba na traga phaba yamna nungai ba phiba mam phangna ba hona ba da yauruk pa na traga tokhiba isidi masidi yamna natural phenomenon ni haitare asi rajniti da adron tamaso idum lami adagi spokesperson oina koi team ma da punna thabak su tongminarami adagi yamna 1974 dagi tawraga hanchal jin board ka da mantri oidra ka dum tawrami hadagi matang sai sai jam pendana haira maga dum thoki aduda sida party ta di kanta sokpa kaim leite maram ti masi gum pot se lariba political party punam ta loi thok ngatan Congress tagi sakhini BJP tagi sakhini amusu lakani adagi satlo dong man ba communist tagi dum sakhini dum lakani namasi di bole pa kangbu singke masagi thadok pa yadra pa machat manata matong na taw
aduna organization leba kangbu singina tongan ba discipline amani moigina tongan ba okay tamo adu nungai ta ba mana anbiram ni na tamo so ise kwani amna si personnel su nungsina jaba mana su yamna luna su tobi ba kan oi pani na hai ba ti nungai ta ba adu bo salam dai du da sat pa du dai du ta sai ki misleading oi ba wa khar hai ba du mak ti nungai ta ba manam ti ngasi mak se ai press conference ma tau jaram bani adai du da ko gi lilong nagar panchayat ki kanu sita atagi ate lai bai ko gi mandal committee no lejari puna mak se loi na ma resign to ga phu ga party tha do sakre party leitre har ko tu mak ti kitang phajata ba aduna CR person do loi na elected councillor ko gi BJP gi mari em ga manga plus atu dai ko ga alliance wari ba ko gi LJP ki wai karam sham mantri wari ba kanut lai ma gi mari em ga mapan mak se loi na lai si BJP leitre ne haram kum to natraga mandal elected mandal to ai mak se hogi ba kanu to ta moi gi mandal to mak atagi kanu simai ne saro ne loi election to bani state wide kanu du lai ri bu du leite ka hai gum ba kanu se masi gum ba gi kanu sima buti khatang ekoi da puning da di nungai ta ba phawi saki ba gi bekam du gi yamna irreparable loss tam lai hai ba din nate adu gum ba asai gi mina ta ba to ona na khan ga da ba adu gum ba potom hairam ba du gi nungai ta ba do adu ka ti phawi adu gu party organization da ka su to do pa kanu mukti laite okay thank you jiki kanu gi matang emu gi matang epi ba ni gi matang se koi gi Professor Vishwanath na hari ba se yamna nungai ba potmani maram ti hana ta gi hona koi sahi kutran phu mang da gi university da koi na kar senior ora ka adum semi university da biaisu dor sum laminar panina koi do su yamna mayam ba to ni du no sum to ba koi no su yam nu sina loina ja ba adu gum ba kanwani adu mak na senior most kanom oitana adagi khana baya ba khanar ka aisha ti minister na adi Professor Vishwanath ke ong palakna mana senior most ni na maunde in charge se hapasi ya tan har ko tam saisa koi loina mak samana na nungai adai do dai koi na sigi matam saisa de Professor na Vishwanath na hari pa saisa striker hai tare agitating group mayam sing se lari bu sing siga wakal se samana na tamina na moina su yadna moi gi cooperation darkar lai bani na madu di pami adu tawra tawni adu ai duty bound ba podina tawdi tawba tai hai ba simak amna thagani ngai adu ga sigi stage si yorok pa kan stage sida atai mayama ma haina ba se haina da bana su fare haina da bana fare ati yana se aduna ka dawdon phasana haina ringai du da yana se du ki lale du ki ai lale de haire ko adu ga nang matung de kya nu ngai ro tasin bagi pot ti madu fazaba pot na te aduna hojik lai ribasta adu tawot de ai no sai sa haing bam khale ai si BJP ki chief spokesperson mo ne lai ba ko party sai sa sai kun tra hen wak torok pa ina le ba matung da ji state ta sumjin na sarkar am ga lai ba dili da sarkar am lai ba sida Manipur University ki wathok sida chita sarkar sina khal ga tharak pa AP Pande ko minister BC ware ma ga soyo me am so khoi so tum putho ka sum nei na ri adagi khoi na sai sta yamna ai na sai so mon hai jari sin yam honorably salhan gi ka ta ba kanu se masigi punamak loina kalaga asai mob justice ki type ta ai lambi da ka khongoi na ga phura ga da chaina ka kalaga subjin ga ta laga chalo ka na tawraga asai uyangau ta do ga taw tu makti yam da culture to ka society am da di chana de law binding kan u da san aduna khoina high city sumna gak ta gi tijin bam thok pa du ma competent authority nu thidara ga du ki find ki sung makhada ma kaning be wakal kal su leite to bo de atabna ए वजाति ngai BJP के spokesperson ने मान हारती पांडे कंदो के ngang नि का हाइब सिमक्सु खन बय हाय मदुमक्ति सुनै लेजते बे खोइ यामना विथ ओपन हार्ट कनो से हाइरि नि अमना मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाफम से मसि पलक पकान ता खोइ थमोइ द पांडे की वासी हम तोगान थमगा नुंगाइ तब मदि एकोइ सु को बेसिकली आई स्टार्टेड माय करियर एज ए टीचिंग प्रोफेशन दे की लाकनी अदुना मसि सु खम मणिपुर यूनिवर्सिटी की सांग लेरक masigi kanu sing se paisilla ba accumulated or ba problem mayam sing se ngasi ti khang ma maktra pra matum yor bor kanu pande gi matam su poka hai ese se for example har matam star hapak ti si chahi kya sur again pande ri chahi ni tangai for example controller hapak ti si chahi kya sur again adu gi mathak ta kanu ta lai ba si curator har si na tar ga da lai ba kanu si koi gi executive council gi kari gi lai ba sing se masi am sang na retire koigi BC mangale jung da ani ahum magi matam da di nomai su kam nai mi su ha nai tika gi su khanai tika dar su nomai pai adagi kari kai nu lari me am sing se mai magi personal interest mai am ma kanu tawre haraga
hauji madugi time bomb tu na hauji explode torupane adu anyway pande sakra ga koi phane ti pande sakhi base koi su yai ma le ning be wakal ka su le ti ba achum ba du ti tok ta ya ai koi na compromise tawra kana mu kam bu na lang etna ma ya na ba ta themba kana mu kam bu lang etna ma ya na ba ta themba sakri ko la ga sarkar pai na ba gi tawra ga le ra ga ti machine santre mi ma di khang nok sam yo re hai ba gi pot tu ta hal la ga ti ai di na han su sei ta mai da re hai sa ba se musu gi president oi ba mo du ta hai ba no ina han strike tawra se mase golden opportunity ne machine mara mo du ne all out cleansing process ma tawra ga ne tam sang passion na la pa to ma apar mo se loi no ko ga pa university mo he ni ne ai du na hai ba adu gi feeling su sab chan la ya ba to bu ti mi yam pote university le professor se ko loi na khang ne kari ko ma tam ta even ne ko gi chhatra ba pa associate professor sing yauri adagi leina ma yam sing sing marak ta ba kana na kari tawri ge se ko loi khang ba ngak ta ne adu bu ai gi position kal le ga to po gi kanu da sum tawduna leini hai ba di fachaba poti na te adu ma si puna mak se loi na forgive and forget adi na se professor Vishwanath kumpa koi ne chhatra hoye te khang mani am integrity lai ba saugan da ba tabak yam su to mi mani ai nga si se conditionally ai high cap ja Vishwanath kumpa senior most mo ba adu mathakta Manipur University selection grade high ga tara kari high ga to no professor phang ba si ma mathak da ngai ra ba na hauji le ri bo ja so ya ma si ki marak sai si da ahu mari le ma da gi retire loi to thokre ma mathak da ngai re asi bau ba Professor Vishwanath na in charge na tabak si tauni hai bau da ma di yaroi ne hai ba mi group thoya adu kari ki Vishwanath ki di Professor Vishwanath ki integrity da kari ki sing na ba no ba adu orga di koi puna mak loi na we should be honest enough we should be sincere enough ai koi ki effort se leba ki interest satra ki interest asum but ki interest we should try to deliver justice to all the stakeholders without any biasness masi kanu si tawdong ne ba masi wafam sam ngai sati minister dai direct hai ba no dai sam sam khai na ba party ki kari ki wa su ya ro masi tawfam thokti koi thale ri se state ma chaw su problem chu ngak tan pik than ba adu na ba justice deliver tawbong mo do te adu ba decision lo ro do hai dana hai na ba bhau le ya ba ko adu na hoje koi ti ngarang ge tu ba kanu tu ma development tu lak pa da gi professor koi gi Vishwanath na adi awon da ma kanu tor ku ma tam se da koi ti yam na pen je ba nungai ba phau ya adu aina sa tawri su mayam puna mak su se macet khaji minor differences lai ba division lai puna mak se I from the core of my heart I appeal to the loina ma kau tho ga ne koi gi achum ba phab lambi tu puna seminar se okay thigala se ba adu ko mara lai ma de ba mara lai ba mi se masi salhan gra se ba mara lai ram train so hai ra se ba mi me ang ti na ya do ka ya kuin lai ya do ri no adu da su chakhina ba lambi ma shin se ba tawdi yamna highly civilized hoba law abiding citizen amoina koina tohum to ko punamak se mob justice kaptana lebak si pani haibagi wakalol si mate masi de koi loina to ko fara adu natragati ai koi ki future se adu ti moini but the ai se kanom wayam ta tab se ke Manipur University tamni ba satra sing se loina makiti nati yamna laira ba pan da sat pangam sat ba satra ma yam yauri loading sen mama na loraga lokau sen mapa na lorerga moi gi dam ta fi hun ba mayam yauri hab adu orgati ako strike su tau se ma su lok thok se ba punamak su loina thikalan se loina mak tau se ba kari gi no ba tu kam na ma pan da sat pangam sat ba satra la yu mayam sing se ki punsi mang na buduga ai gi demand tu ani ma club together tok se la haraga le ba ka se su polom ta thamerga adi mai popularity sagal ka do ni kaina law bu ko khom bu ka no tok se lerga completely flare up to lerga machine ultimately tar ka do follow kari apa ba no ba ai bu convinced to bi over ai bu convinced to bi over ai su yaw se ke ba asi ki le ba kan sing se da ba to kham ba di thok tholok te tha law le yi ma sing erga pande ya ba na sum to lerga smari yen lerga za khoi ki future angang sing se ki life kari oi do ri ke how should you live them to ai na kan se ba ti so for time beings achum moran da so mani matung na chum ra ko ni to kham ki sa se community ki khan bai se kham ki sa se matung phal to strike se suspend to bi over hari bo report si khalak kan pen re na strike mu resume to bi over okay da wai mathang long lak se ke pe le na kolok to thok bi over leba ki interest ti yang se thank you da wai mathang long se ke da wai ta hujik lai se maro na thamba bu di ofam mayam su thambi de thamai bu ofam sing se supplement dum to bu ya gane du ga job Vishwanath ki matang da hujik lak kan da menoina yam ba jo ofam ni lady bu bisi ki kitang sonja ba soi ba jaga ru tum putok pi karim kan da du ga yes
responsibility ki kari matang la ga te adoi du di ai heta na thai de chen bu su ngai ga dong wan de to bu du lo dun lo su pai dun pai su le di ba community myam sing si ki consensus hai tai ya na ba ko gi yasin na ba adu ka pun na ya ga to wo phi mom tang ti la ni gi ka hai bi wo phum sing phau ri ba sing se ya biding bra adu ka maroi na masigi consensus ki phibam se purak pa ngamne na ubi bra se yamna luba matang ama oi hojik sida ngasaki kanoda hoza biswanata akoi BC in charge happy city mina dum si de palla pone ngasaki kanoki Manipur University Act 2015 je sigi matungina mana liblaw gadi kano je hange BC ki charge si kano si phamje hange aduna kanada pika de 2015 no gada bani 15 no gada okay da 205 gada ne adudi 205 se sigi matungina masi akoi hange na hangadi ado hang taragadi si rule sing matungina senior most amada pigadabani ha pot ama lere senior most to kana wage kada waza Vishwanath oire Vishwanath shinrak pi wane ba ado gadi si university authority na shinare ni ko university authority pande na mayam adi hai ne ba ko mayam hai na pande gi recommend na changi ama tawi na hai bi wane ba ko ado ga su hojiki post di mabu akoi soti pi si mayam na so sumai ha ba le mana soti ni bani ado ga adam pi bani na hai no yawi ai dia mai na lodi ai lojeri wathok ama yam chauna lere ji yam chauna lere ma ya di ha por Manipur miam gi yum thong khuding dau jing nil ga le khoi ji sina central government pu waro miam su le nari ne ba le nari nge sida ma bu lipir se phajaba wahai na hagera athiba wahai na hagera ma hagera ai di force lip ne ai ngondari loje force lip ne nai di lowe ba force lip pire ma nga si hangre ma mayim da hangre delhi sakre ma uji ma tham ma khoi swa da lakpada khoi lak thong mante makha ta lak thok su mante ko in khan bada aduga magi mathak ta siri ba maral si yami sing se gi manung da ai 90% di adum charge confirm to ngam ne na khalle adum aduna sigi posi amal lere adagi amarom dana amu kamai doge masagi musune ari musane adagi di leribo oza mayam sing na muta sing na moina hai di remove to hai bani aduga waza Vishwanath si lawba lawdaba mai posi lawba hom di kasu hai di ebo ko ju hai di samna kan da lai di waza madu lawbi no hai ba apel le ram ko aduga madugi lai mogi lai po to di university authority to demand ne ba demand di aina sajeri ni nakal ani mungna re hai simdi ko yam na khang da bane अखोई वखल तामिनगदबने सेंट्रल गवर्नमेंट का अखोई मणिपुर की अखोई कनो सी यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज का कनो का अखोई कम्युनिटी अखोई यूनिवर्सिटी की ले मुसा मुता ले मयाम सिगा मुंगनरे डिमांड सिगी मतंग दा हाबदी यामना मयेक सेंगेबा सी मुंगनरक पसिना कनादा सोके हा कांदा मुइदसु सोए देन नाकोइना लेतबा लायरबा अखोई यूनिवर्सिटी सिदा तमजबा देन अंडर यूनिवर्सिटी सिगा मरि लेनबा कॉलेज मयाम दा लेसिंग सिदा सोएबा हौजक्ति सेमेस्टर सिस्टम नि था तरुक के एग्जाम तौगनी था अहम होगरकांदा कमाय तौना था अहम दा एग्जाम अखोई एग्जाम से कमाय पांथोकदोन हाय पोट अमा लाखदोनेबा तौरिसिंजे अदुना खजन हंतोकनबा याब्रा आई हाजो करै कइनो अ वजा Vishwanath मुइ मैम कम्युनिटी दे लेबनी अदुना माना अपील मा हयंग तौकांदा मुजक्ति सोइन उनम लाकिनी मुसासु उनरकिनी मुतासु उनरकिनी हयंग हंग याकिनी हंग उनम थोपराइन कले कांदा आई कइदौगे हाय पोट अमा लाकनी ममदी मयामदगी मनंग द सनबनीना आदा फिल्म से चाद्रगदी कदौनी ओजा अदुम सास लौगिरो हाबदी ओजाना सास लौद्रे अमना अदुम ओइनी अमदनो ओइबा ngamdre यूनिवर्सिटी अदुम स्वाइ कांखोंग चारगा अदुम लेनी मीगिदी सिंदोकपा यारो सिंदोएना मादी नम्मगा थमगरो पोट अमनेबा अदु अखोइना सुम मदुगिदो सुम थेंगननेना सुम थेंगनरगा अखोइसे सुम इसाना इसाबु मांगबगी लंबीदा सुम चटखिगदरा हाय पोट अमा लायबा तौबददी अखोइगे खुनाइसे अदुके मतिक मानो उसिते हाबसिमदी पांडेसिन उसिते हाबसिमदी हंदकिसिना आई खुदम ओइरब्राइना आई खल्लेब तसेब आई ओइरम तारबको असमयामना याद्रबनिना आई रिजाइन तौरगे हाय पोसे अदम हाइगनेब मसी चखतप खुनाइगी वखल खनबा एकाडेमिक सेन अमगी वखलोन ओइगनेना खल्लेब अदो मादी मदुगिदो लेते अदो मंगोन सिरि मरालजी मान हेक्ता लाली गायना आई गोन सासौजी आई यानिंगदे गायना मान हाइबसिंगजी अखोइसु सुम नैनरक मतमददी अहो मयाम ले सोय मयाम लेबनिना अखोइसु नुआइतो फावे aduna mana su resign tawdraba then adagidi center na su ISRD na su mangonda sum bamadi aseng bamadi khangdok pa me procedure gi matung inna inquiry amadi tawne na le kanda akhoina W.Vishwanath ngasagi bi kano se BC in charge se tha amagi se nang loganu gaina pressure se tawhaning de ba so lawra kanda da
protest tau su tau ba tau daga na kamai tau ba abdi inquiry sida oza yaw su yaw da sum tau hiba dum yai ka su kai de ba sini dum restart na tau bo poni or amana tum tau poni force mayam tha da tau su yai ada kitang hadu hanjin tau na ga akoi mayam si wamin nare satra su mairo su ware oza sing su loi wamin nare adagidi like ta ka da bo oza mayam su na labi da pham protest tau lai re ji kai ru tau ri siu akoi khunai si ngo akoi si na mieng di kadore masai center gi mieng sina khoi stagi tam thop podong to robani na khoi si labi leitre ba aduna khoi isana isabu yom dum lecture na bai wakhalon do aduga samana na isana isagi khoi live tambagi hakse phangmin na bagi damakta khoi lambi amadi thiminasi oja Vishwanath na mayam do tasanabiro kobiro mayam do suma phim malai se kamai to sige tanabiro aduga sar mayam do ki khoi blessing galona na sar sim tang lobiraga khoi ing ba chippa la su tambada kaya pok ta phim tang di oja Vishwanath na khoi ki kanom tang thodang tang di lobiyo na ya pil tong ni thank you oja Vishwanath to select pase oja do losin jage oja yam kai khunu jo oja ni aduna oja site tagi ai site makta di question thamjara ro ja adubu tamu tike nga sa hebi rakpa sai ki all out cleansing amadi Manipur sida sai kitang motak sum toro lakpa sum irang marta sum lakpa se kuiti kusale aduna kitang sengdok pagi pibam mamdi mathok tabra kaina khanbo wafam singse tamu kamai oja kamai thambini adu ai site tagi de aina do sela ko teng haijeri se husiki leiriba tanja tamu mun tanju haibiba khongda phumama adugo tamu su haibiba tamu tiken ju haibiba kitang turning point gi tanja ma ojan chu phawbi bse swai se kitang as a whole Manipur ti kam kari apli to bininge se oja kitang adu adu lobi usne do sela ko se ahan mo na koi tamati ke na sa habi ba tamati ke na ibu yam thakat pi thank you aduga sai ki professor of higher academic grade haiba sai ki tu haidi university level professor mam si 10% di mo API su gi orga tu pi bi aba gaina koi mari ka bani ate rori ta to tan nga ore madun ma sing dok sani aduga koi gi hemantana habi gi ba pot ta su longni yam lei aroi boy na aina hajening isi hana soi impact bi da hana so haje gare university community si di oja chhatra ne tasena chhatra si yamna mam yamba chhatra ngak tani akoi life science da chahi im da lising am gi matak te apply te lising ani gi matak te apply to ka khali na iti khak tani adu di out of 2000 or 1800 ta iti khalak pa ji cream ni the best of the best adugumba life science ta natana chemistry physics history department khuding mak se ta magi applicant khar khenar bai hai aduna husi angang juna strike tong pham lare adu koi thaina aina asu dino students welfare wajarame adai da hari si youth ki energy si positive over role sinaba youth ki energy creativity dynamism su destructive role chat khaga di lepak mang boi deba aduna ekoi gi role di ozagi adagi staff ki administration gi role di youth cream koi department se changai ba entrance test or changai angang phakrapa mayam sing si moi gi dynamism creativity adagi koi energy se creative oiba that is in academics te kitang thaidoga co curricular activities theater da sports da games da fine arts da adu ya no department hangai so mai to do angang sing chhatra sing sina strike tong lare adu moi bu facilitate to do teachers oja sing si one by one akhona ming pandraga su ai budi alore adu ga no join to ribo oja sing hana ko gi professor sing associate professor sing amma moi authority leba teacher hatna ina mayam bu loina respect tawi aduna akoi oja sing si bu chhatra sing si bu properly academic line the lamjing ba si academic administration ma thona by chancellor register atai si di ko di facilitators ngak tani achengma role di students and teachers ni aduna teachers sing sina automatic study torga latest information si learn tawduna research torga knowledge enrich torka na chhatra to gi bite phadoi ni adu mo ja sing sigi mo khoi gi research tawning ba adigi mo gi study overseas chatting ba seminar chatting ba adu ma am facilitate tawno ba academic administrator vice chancellor and his associates mother to poto aina khanjabata hogi ba sahi khara sida what pa malia da oja sing the chuning ba thungda ba research project amta thaba matamda or badigi paisa kai matamda or
अदगी नौना चंगाई असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोजेक्ट फंगजते बेथिंग दो सही मरी मंगा के मोय स्टार्टअप ग्रांट खा तोरगा मोय जी एकेडमिक ता एंगेज तो नबा अदु मसी वेंटिंग बुथुंग दो मयाम सु लेर मदो माले अदुना अदुबाइना क्रिएटिव ओइ गतो बा छात्र मयाम लोइनरगा एकेडमिक की ग्रोथ ता अखोई की कंट्रीब्यूट तो दो बोजा सिंजना धरना भमलेरे असिदे तोबा नोमा की इंटरनेट ये कादा अखोई खोई सब्जेक्ट से करके अनोबा डेवलपमेंट लेग्रे ना तौगदो ओजा सिंगना दु तौरे अदु इदे क्याम थिना था नि सिदा ओजा सिंगी नॉलेज छात्र की नॉलेज क्याम डिस्ट्रक्टिव ओगे से कोई खनबिनसे सिदा अखोई की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ओरे मयाम नो उदबा सम द एडमिनिस्ट्रेशन द मांग हिबसिना फॉर एग्जांपल हुजिकती डिजिटाइजेशन लोइन तौरे आसा की पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम हाइदना मदुगी वेब पोर्टल द अखोई रेस्टार्ट तौरगा यूनिवर्सिटी सिगी एवरी 3 months की एक्सपेंडिचर इनकम मैम से अपलोड तो होदोने मदु पोतु समय हुजिक तारोंगने दु अदु तौदरगदी मथंगी था होंगी नता था तरकी फन लारो दिनी अदु माइ तौदना आइसी एग्जांपल हम खतनी को अदे एमएसआरडी देगी कोई प्रोग्रेस अदे व्हाट इज द फ्यूचर अदे मथंगी कोई करी प्लान नो अपलोड तो होदो मयाम अदु मतुगिना कोई मथंग मथंग फन थातोर को दोबा अदगी कोई फंक्शन तो होदोबा मतम चाना कोई एनुअल रिपोर्ट था दोबा सिगी फॉर मैम सी एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरा डिफंग वेलर मिना अदुदी यूनिवर्सिटी से पूरा पैरालाइज तौर अदुदी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द रिसर्च द एज वेल एज यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट द लोइना डिफंग वेबा पोर नम लेबिसिनी होय एपी पांदे फते हाइबिसि मयामना आई थंदा नत मयामना लोइना लावर बोलमनी बट एट द सेम टाइम अखोगी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस साथिना सोथरिबा हाइदि हुजिकतदी नोमगी नॉलेज में याहोदबदा हयेंग यो मतमदा आइसी कैचअप तोबो ngamdo मी दो ओइदोने मरमदि हुजिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तुम ति सॉकलबनिना ngasi kari phongre ngasi anau kari physics kari phongre habisi khangaudoba angang de hayeng di defaulter oidoine masigo mayam si jo koi oja satra adigi administration da leriba lapses mai mayam si khalla kanda somehow so tamoti kena so haibi ko pununa fill already somewhere koi si normalcy, partial normalcy, so that we can initiate our academic process. Aduga demand will continue, and there may be a quite tongan ba modalities in raga makada to we aduna. How we were ta any henzelo posi a teaching learning process academic and was where mang was he Hanzelaga was he angang listening to only per kai doctor lady. At the semester by Kalusin than my arm lady at the universities in the session honorably. सिगो मैम से खल कान कोई अगर अहूब हाजब कई तंजा लौरगा करी मेकानिजम कोई एटमोस्फेयर से हजनगदे खनब लोनना यूनिवर्सिटी अखोगी कम्युनिटी पुनमक अपील तौबी लेजे Thank you, Oja. Thank you, Oja Vishwanath. Aduga tamu mata aduga tamu tiken ngasi impact news tu lakbi badu ngasi ki manung ngasi mapung pan bibi ki damak ta ilo chala poti kai komnu jeri bagi GSO mapu amukan thagat jeri ngasi ki damak ta impact news ki manung na matang ngasi lo senja na tanja ya role adu bulandam ste tholu ba thogdo watho kya ge marik chomba report ke damak impact news ming ta aduna lebio